Kantor Crimson Nudar manang naimba Prêmio Music Awards tina rihun rua Ronaldo Resinhat. Ba kategori tolu hanesan artista mane favorito, album favorito, no música favorito. Lius evento Timor-Leste Final Music Awards tina rihun rua Ronaldo Resinhat. Nebe realiza ia salau multiusos de TV Bebora Dili. Quinta-feira ia loron 5 dezembro tina ne. Enquanto ia kategori grupo no duo, manang musik Jungle Valenada, ba kategori artista feto favorito ia tinan, rihun rua Sanolo Resen Lima to tinan rihun rua Ronolo Resenhat, manang musik artista Jesse Lopez. Enquanto artista mane favorito husi tinan rihunida atu sia hitunulu Resen Lima, mai to tinan rihunida atu sia nulu Resenhat, manang husi artista Anito Matus. Tuirmai banda favorito husi tinan rihunida atau sia nulu Resen Lima to tinan rihun rua sanulu Resenhat. Manan husi grupo Anar Band. Nunemos manang nain ba banda favorito husi tinan rihun rua sanulu Resenen to rihun rua nulu Resenhat. Maka husi Kokostik Band. No kategori album favorito manan husi artista Crimson, kategori hakerek nain musika manan husi Ganjo. Entretanto, artista favorito Fong ia tinan rihun rua Ronolo Resenhat manan husi Jangge. Ikus Liu, manang naimba musik favorito tinang ne maka artista Crimson, enquanto video musik favorito manan husi Quatro Cores. Reportagem no Vai Magno, Televisão Timor Post. Janela informação ba Emogoto, atau tem informação atual dia Liu, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário no Fahe Tutang ba media sosial hotu.